Itu motor-motornya pesat deh, Pak. Saya suka itu. Oke. Oh, mau lihat manang dihita, mau lihat nang perjolo di tuhatta di pertikyonon. Ketua berhalangan doh. Jadi mau untuk piwui na siden non amat daboti mak. Jadi ngai pasat ketua itu kami topik. Kadang apa orang yang nomor diskusi dulu itu, kadang apa lah, ubereng topik-topik na sangat ahon neng baru dihita, akka topik na lama don. Jadi perjolo mah, ulala, baru betul nyakang foto na pinasa ni akak pandai nuaing, taring tua hon, tu partai dari putau na terbaru akang. oke. Nah, cuma ngasih aja udah ngapain. Ada apa aja? Apa cuma satu hari. Tidak berapa hari? Sudah. Yang berapa hari biasanya? Ya hari berapa? Ya hari apa per hari? Ya hari. Kalau ada sisanya. Sisa. Yuk. Om marihita. Jadi molo tabereng waeng kan tu wahai nama jojum joakang tu pelataran nai kan ono yang trap ni tangga don waeng pelataran nomoran waeng nyo akang pelataran ni tugon. On. Jadi kan ido ko pandeta son nari. Imaran waeng kali itu seru. Lupa mang nasi giopak do nang persegi panjang waeng itu seru kan pelataran pergi jangon. Jadi ido ko pandeta tu hita asa bueno ta komentari mang natalian pendapat okan neng barang di pandeta do bau situ son babiaran no turun alana ikun adong do songo tikar ni on waeng tikar bosi jadi adong do be bosi waeng waduh batang naik jadi hera-hera urang mah 10 naik ima menurut informasi na terbaru siap kuda melalui ketua jadi urang mah sesuai do dana ni nata-hatai nama sahi mang tersong dia rubani hebekta urang do be tu tu partoko tu pande be hurang do be alai ko manabai do be sani mu sehera onum 700.000 naik tersonima padok ni pandeta sakuta lau manuhor bosi tu pelataranon manabai nong adong walu batang nai nama padua hon ima topik si bahasota padua hon keramik diskusi menda panden non dot arsitekta tersong dina dubengan alai ula labu dutong adong usula sakita ada sabi no torangi ai si pata keramikon adong do asonod do bagat ninna sonod do bagat sonod do nasuman kan bodo songoniat dong songono atau do kotor tersong lima na batuluk kulala batu nisan ini na batu nisan padok ni akak ketua abe na baru be boton berarti tulisan ini manono do tempat ni tulisan ini aw ni akaro cetak tekini ni menano lupa cetak kon na marahani na dutwei na sa marmeri takku boto mga soni maksudna sianang gini anak ni ba na mate maran anak ni ba ang ini si
Bapak ni sudah naik pangkoran orang gini, setiap itu anak ni bang gini siapron. Angin Chevron ya. Bayi mau lah ngabalik peting terakhir lah sa no peting badana mak atariman wain na begitu obi di tahulala. Mulu arong warna sari mana timbul di juk tahun baboido ulala anak pola ikon akang mangnakang isi berjolo ulala langsung mahita mak komentari ya teh baboido bolo makatai sahala betorso na nasi ketarsoni mau ulala ala otik duitan nih. Boy ma, kalian pendapat tak? Ma, pinasa ba jo tuak kang akak priska ma jo molo songon na ita songon na hohob no ita nih jadi babar jolo ma pinasa ato akak priska. Ni na bang. Oke. Bagi bangunan ni mana? Tadi ngetuhan anak kini, satu di mana dulu nama air jo. Tu pelataran itu kan? Pelataran. Lah di mana dah ba asisten ni arsitektur di mana? Sasong dari mana jo masalah ahai nak tikar rai waro tersongod dia. Ada yang dia persamosir. Maksud tu akang Pak Priska. Sebelum tuah linai dua sekali belajar kita maksud tu itu dah. Ngami nonton wae ngang gua linai ater binoto ni akak persamosir ala etar kurasa pa dipuli man non akangi law mak komentario taring tu nyon bisi pelataran no sasunda sambil belajar kita Taring tu ahane tikar rai do nakingat lo dot kerami kau nakang batung nanti kerami kau nakong ba pande man no diskusi dot arsitek ala buru rapen dapat siap kita ni asong ni bebe ala siring ni di keramik nangi ba anna boy do arong usul sani ba tasir maksud tokang song ni muse batu ni sani atar song dia do rubani banot talana batu ni sanope wang nakpe ahlinan wang karejo di sirangi olo do ba ai molo song ni no pandangan jauh do kan ku tadi do jelas kuari kan berbeda do wang do do istilahna bolo songon hinapor ni sahar ni dapat tebudi yang bosonon main berdara natong main akka dong atan waing song persterida mo contoh na kasong persuba na tok kasong dia baik kebodo di jahasan dari ottari na maksud ni beto tarsong tu dia babaru dana makang dana ay song nadok nyakang pande nak sanga busuk ina perancai Ba, itu teh. Asong nalapuk mungkin ate. Kan? lo jala hinonina pasong kon perancai muse Mado habis kita. Wah ngaolot tong ya mangalap pa udah betul tarin depan. Atong tambah waktu. Jadi taring waktu wahai nak ingat itu wahai kan ada gadi. Iko pakai tikar matutuban non ada apa? Ana tibuna ni rasa sedia 3 meter ya tibuna ni. 1 meter ate, 1 meter sedia ya. Dari setengah. Terus 1,5 meter. Mana ding gadi usul ni padetai. Mulu na gabi mana bebe tabu si ba. Terus maro hatta kan itu. Hita do. Di mulu taring tu anak kining nero nyang gikutong keramiki ba ngatawain nama saya na minggu na lalu. Bata keramik masude kan. Sanggijak 1 toru. Jadi masalah warna ba serahon optamat tu arsitek ba. Ayo lah itu harus tanggapan ay keramiki. Ya mulu masalah na polos na warna pe mulu pikirin na warna pe buido tong na bercorak gimana bata bae setok na mulu song nedok nai mulu madabu pe mana ba ngata siap pon tong akan ako partusian ane do ada ring gabe sudah ya ka usul-usul ni panditengo malo mana ay masih mau tanggap aku rasa ida ba ngomalo mana mangidei Bata dana mu panitia mah nak kerja keras.
Songona tabaru bidadana sa sautik. Kok kita harus sudah tuh kerja keras. Soalnya dia akan mempunyai, kau baik kerja keras itu sendiri. Ayo amar hono no akan dia akan pertikin waingo. Baik kotong lo sesuatu waing. Ayo AKP mereka sangat berperan dalam danau kubere. Jadi perlu dibetong sosok ni akan dulu dongat tu boru tu bere sangat dibutuhkan di beto. Itu tong masuk ni berakang. Anggiat tong anggi batong do ni sa kon molo. Ay ni do tu bapak sial pak ta telepon mamu sini ngodok. Alai sorong do pe. Sa na bakol do pe ora rohana kat. Bui mai saling masih habis tak akan marang-maranggi. Anggita persamo silma no jelas pa ahai sudi. Ba mau. Setuju mai beri si anggona ahai na dok na laki mana bebu si. Sedia nai na laki. Kasautik nai na mamaro nomor 1.000 nai na makan. Ono 700 maksudnya tong bisa di si. Asa songona jelas do akka perjalanan ni danan no jadi nak ola adong akka si cukup be di bulan nyari itu maksudnya nang si jadi tidak do dukung pendeta mangantar songo dia rupani mabay na sasipan dengan pertandaan putah molo songo nahon asa nawal pe na basay di lubet cimamora do jarang do orang estimator mang naisi be halak ni na terboy kalau sudah menghitung sian awal match mangna sesuai sudah material jarang di jadi memang hal-hal biasa di mau tuh penno di jolon nyari musi tabo dalam hal tu gunya putau na boleh toleransi bahwa lala satu luk mahita itu mau sama menu pendapat tu Mana ringan yang ya usul ni pandetai ko benona tikar memang ekosong ni man yan. 1,5 meter ida ibuna ni. Biar no turun ahai kat. Kerami turun anu kerami ki. Edo. Memang anggo perjodoh kang tersongon na bangun hari aman ang dono te. Mangna pokoknya mabangun teras piolo terjadi songoria sal di semeton di keramik begat tapi nang dibain tikar dia do tulangan na ba memang bagi roarot tong berengon Edo. Ay tortubu do di kolak-kolak na ya hani mola na hani mo ka aro warri kapahu-pahu ni mo ate di kolak-kolak ni kerami kalau maputar Parsamosir. Apa ni ba? Baik maju akang opugeko. Ibara. Jadi mulai tema dihita. Kalau kita nawapan nama kubereng di sana main. Ada kadang nomor pikir buharu naing. Nahu hatai hamin main mula tarat do hami. Siena 200 salak buharu naik. Sahdo naik keputusan ni saya narohak kuai do. Ada emang nabu HP mula jumon sahdo odi hitam. Manang na olah kita nawak penumain buru terang-terang nangi tong musenon. Tapi butuh kadang ngata. Orang pinikiran. Mulai keputusan ni rapat yang dihita sonari. Ba mulai tong harap kena orang situ jadi keputusan ni rapotan yan. Nani sesalar bohama. Nya baru mana sini makatai. Alana songonon. Molo semasalah teknis nama molo sona berpikiran tapasa langsung tu padeta dohot tu arsitekta. Molo na foto na perpuri na siya niyaong nungah huberek tu lapangan. Jala pada waktu kira bentuk silang mano ni masuk usul hutanakan ni bentuk silang mano ni depan 7 tupuri
tu habirang lo tu siamun bentuk silang manon hira amal guarni namaing balok hira balok manuangi Pakai balok kalau mani di paena. jauh hira balok slop mana menilang Kalau artinya di tengah-tengah manuang tugui alai arong mabalok tu jolo arong balok tu puri arong balok tu kiri do tu kanan. Jadi molo pada waktu ini molo busi do dak pala sitaban. Sonari mungkin tukak tadi lapangan memerik situasi kan ini main. kalau Situasi kondisi ini sih. Artinya tak cukup bebainon Holland baloki bentuk silang. Tu jolo tu puri tu kiri tu kanan. Hirai manuai kubik kiri on. Dak kemakata yang mereka pak de taringa tu si mampai tikar. Jadi alai hiran rapor haku songon. Tikar yang dimaksud oleh Padde, nang itu kan, padumu honom manone mana, padumu hon silak sinaking ini, silang depan belakang kiri kanan, gabihira tikar mano suri, gabihira plat beton mai pelataran nai, paturu jo abang ai ne gabari. Danung beben medang boy sa gijang. Pandangan atas meromu. Dang boy sa gijang ate. Tu halaman nai nama tu halaman nai. Dang boy ate. foto perjului bu dora, arong do hira tadi dora di sipa. Nanti kirim Bang na puto perjului. Perjului hira narong do wida nama sahai. Ahai akang Pak Put maksudnya namar keramik ima sa songon na boy dari dara. Atar boy na non hot tay maksud ni akang puke ko. Bobe non na non hera penjelasan ratu kita. Manang nai. Tampak don sang tadi don sang gijang ita pa aras maksudnya bang. Iya. Ngolarong do beda dabutak kang maeng na tampak atas dari di mana era ni pelataran nai. Nang jadi petong boy do patu do ni mana? Boy do tongi na jadi katari da do di si. Ya ini maksud tu. Kabar nang jadi Pak Priska. Ima. Onate. Halo. Ini dari mana? Ima. Oke kan? Jadi ima lantai pelataran ini nari digini jolmai. Karung gambar ni jolmai si. Gambar di pandai dan bajo. Lo. Ima sude ditikar mai pakai tulangan. Nah hilongi. Nah berkria. Ya betul. Ima sudah ditikar mai. Itu maksud nara. Anggona siapar puriau. Hola bentuk balok slop di hira-hira di to ki menilang. Hatong-hatong manuangi menilang mana. Jadi nari usulon itu kakta sonari gabi badumo ditikar masudei. Alai baloki na perencanaan semula tong madongi. Balok slov. Balok. Ido na gabi tabba tulangan manang nabusi sekitar 10 batang idokon. 10 batang. Dicor mano sudido ni. Om manon naboy dianggap untuk menahan beban syagijang dot beban ni lantai itu sendiri. Menahan beban ni tugui
Nang baro. Ganggu dora jaringan bang. Ngayo sok dono tu do. Ganggu dora jaringan nak. Nggak terganggu be. Iya nggak terganggu bang. Ai totura pandita ngalewi mengerti di si. Olani do si sukunotar bani manang dan na pula na bagi mengintervensi. Berarti tulangan bosio ni koteri kak do tu tugo batang tubuh ni tugon. Asa sudi mana mesti tuban. Tersoni mau rasa. Kan tersoni doran maing maksud ni akan ngopukeko. Baru may cor. Alana mo na itarunay kan akatrap tangga di dakolat tong kan nondon waing na pelataran no. Maksud tong baik ko terikat may mana sudah tu batang tubuh ni tugokan. Sama si Tio sudah alana di sini pembisi aku werek saya dan vertikal na jelaskan. Kau dibobol namanya teh. Hah? Kau dibobol memang sadap busi, kau dikat 7 busi kan? Ai, dah orang ai video kaktarai, nggak bisa video banderai. Ngaro mana ngaro? Oke. Jadi, halo. Yo. Ora. Tato lobi mai. Anggo alani pertambahan biaya sesuai dengan perkiraan perju lurang pelago daftar bani. Alana gudang do penciutan dana dung gabe di pageleng sia 12 meter gabe 8 meter rai dokoni 8 meteri halaman na tangka-tangkai. Artinya pola perlu betul kita bahas tapasa matutukang songo dia konstruksi na kokoh menurut halahi sesuai pengalaman nasida ima mau dapat tu taringot tu taringot tu tikar cara coran nai dokon itu kaktai baru napa 2 hon halo Cuma ya. BG do ya, jelas dong. Halo. Kami, UBG kami dok kak. Jelas taringot tu keramik ni tugui dohot tangga-tanggai kina perjolo pengang udah kom molosara siana usongonom ma keramik mata baik badan nai alai keramik na casma warna asa boy itur tadi mana sian alam sian sekitar nai kan iso do sudah ya kapinus ngido kan perlu tadi mana cas kontras warna ni tugu ibin na udah kotikis awal molo polos peibana polos artinya satu warna alai warna putih mata bayan cenderung ke putih tuk sope mana 100% putih ada main keramik untuk dinding ngama kata ya meter ngotu sonalana songonon molo tapasang imana pakai granit si ono pulu hali ono pulu dan itu kan manang na adong don main granit 80 hali 80 adong 2 meter hali 1,5 meter
Ima muna yung ngulong granit. Jadi makatay kami do tukang taringot tu sinaray sonon. Molo granit tapakin non dengan luasan seperti itu, tidak pernah sida bol pasangon. Akhirnya molo tabereng kerami ni kamar mandi matontona. Kerama ni kamar mandi kan 4 persegi panjang do. Dan bujur sangkar dan kuadrat. Molo lantai mana kuadrat. Bujur sangkar. Alai molo keramik di kamar mandi kan 4 persegi panjang di. Biasanya Dinding maksudnya Kang pemasangannya Ate? Dinding no maksudnya Kang. dinding. Boy tu dinding di kamar mandi. Jadi kamar mandi dinding di kamar mandi do mak. Jadi molo dinding mana? Dan itu kan molo usul siana usongoni mata bain. Kerami ni dinding mata bain tu si. Alai warna cerah mai mana? Asal tertadi mana sian alam sekitar. Cerah artinya adang saya cenderung putih. Alai mal songon pada cenderung putih mata bain, adong dono maingi di gadi ya dijual macam-macam. Adong liris-liris di mana otik-otik gimana agak kayak hitam-hitaman. Alai kepala tedah hitam-hitam nai. Alai cenderung mai mana nabotar. Ima molo di badan nai. Baruan no di mana tu darong di si hira hari warning pinggang ni tugui karena dong tarancana utik ini isiamannya opu martubur opu raja boksu dot hajuruan melubui tabay mabatu alam pinggang nai keliling baru musiano turu matutoru turu tutoru ima si 2 meter kali 2 meteri. Tabay may batu alam. Batu alam. Dan granit pola. Iya. Batu alam matabay non. Batu alam. Terserah mano pinggiran nam molo tagorga ima terserah lay memang ikaw gorga na utuh do mana tahan lama manang na adong kerami na warga margorga Batak pinggiran nai wala dong do kerami na margorga Batak lebih bagus songon na gabaron alayan no badan nai mana tonga-tonga nai tabay may mana batu alam batu alamon tongman non adong tim tusian non mamerengod di toko. Baru muse sa matu pelatarani imani di kini colmai namar hilungi. Mau songonaman dokon songonon. Ailanang pijakan don pijakan dia kazol mari. Nang ino ka mulubui baunang pola niya nalitsi ni mana di si. Tetapi mana bapa no ko sipana songo sipat batu alam. Perhoti mana arong noni pamilita noni songo dia toko baru nabirong manot tabay pijakan ni tangganay nabirong cenderung kehitam-hitaman lamang ngacoklak kehitam-hitaman iya pijakan nai malantai nai alayan non dinding nai tegak nai tabay man noni warna cerah atau menyesuaikan may mana tubaran nakinga warna cerah putih cenderung ke putih badan ni tuguan menyesuaikan man noni mana tu si ima satu toru tersoni ma molo pada po siya na taringot warna rohot jenis ni karabiki di si.
Alay molo sara siya now, tapi tu man non tim, tapi memang na apalagi ang wakan na Medan, ba ropya man tu Medan, adi sehari-hari talaw tu toko, ropya tu Medan non sehari-hari manot tu honi. Kebetulan Pak abang si Franz di sido, asaro abang si Franz laho ita tu toko, mamilit keramik na sesuai dengan kesepakatan saluhon kembali kepada dana nama to hebeng alana tukang tikini mandok kesonon molo bere ngabang non gatung don karejut alani hebeng kubotor na maing khoras sekitar nason nama di kas ini mana alani Kurang dingkat dura jaringan nanti. Terganggu sabah. Waro. Ayo cok dono tu bedo tuk suara nai. Ini tanah ponggol mago. Hai mana? Ngai pidum. Kapai mama? Mangan masuk ke mangan. Karena minum mak. Nama konggia. Nama kamu? Nama kami bang. Wah. Sebuah mu habi ba rangan ngila pe mang habi. Nama dua bang. Rangi lep be mang pelamang pun. Masuk di mana sih bang? Hah? Aduh. Oke, halo. Yuk, lanjut Maya. Bu ama ada samosir sesudah samosir nape di udik. Lalu tu hai itu ketika Bu ama ron. Asipata hulu itu nian. Jadi Ulakko si anahai majunak nama kata do pendete nah hera hurang danai satu sih nakin terputus bah. Pudok komatu ibana songonon. Pudok komatu nasire songonon. Uti mai. Sonari kita kan asa unang sempat gati ni anan non. Rancang. Cah. Iya. Perancah, unang sempak busuk. Halo. Yuk. Terbigero. Terbigi do ya. Terbigi do. Terbigero kan? Ido terbigi. Pasai masude mulai segijang. Akhir artinya titik nol yang gijang mak. Pasai muse sian sude sian rumah Batak. Terus mengarah tutoru. itu dipotong lagi. Sahat di dia mana sahat. Danayan nojolo sahat di sini mana. Mudah-mudahan boy saya no danai ngaselesai di keramik badan nitugui. Berarti kita lah pola perlu berperancah. Nggak boleh dibongkar perancah. Ini kuma petunjuk kutu halahi. Tupar tukang. Rasongoni mana? Segijeng mah porjolo terus satu toru. Perancah nggak boleh bongkar. Molo na minusur museno karejo di toru mak. Ima hudok kotu tukang sarak. Iyo. Majaga perancah hitan unak sanga busuk. Bahkan di komentari narahi tu halaki kan dari huruf langsung tiba anak kebetulan baju pak kami narahi rapak kami di Kisara mati di Sinang udah roy mana tuh sih apa roy rapak kami sih ai tebai kekokohannya kami bah kokohan di perancai sona gamang dong men nih nang pola bang molo lagi mentah tata dope perancai tahan boy do sonin oke lah banikuti bana alai disaratikan tong namarang boy pakai oni
Molo songoni do gattungan no karizo inne. Jadi hurok kemasara songoni. Siya gijang mapasay par dulu. Siya jamu bataki. Terus masa hatu toru ibana. Ima sarak kutuhalahi. Ima mengenai. Jadi artinya apun ceritana tuturo perlu tataringot yakana taringot tu teknis ditugui ala yang guna perlu pama paroho nakka dana na jelas dana kurang dobe satu na selesaian noni so ini masih nau abang pasama tu ita Saudik akang opuke ko nakido ko nakang pinggang na ido te. Betul alamat te. Pinggang nai ima naman horot toroti karena dong tolu si mar horot torot iya katolui Olo. opo martobor opo raja boksu batu alam mata bae ini manang tong keramik alai beda warna siap badan nai kan olo. putih mai mana badan ni ala yang go pinggang nai beda warna mata bae ini molope tong keramik molodang boy tabain batu alam tarsoni molo sara cena Olo, mana ring ganyak kang? Itari tuahan maju muse isipakati apa guarinin na bayno na do opuna apa do. Songone do di bapak si putih rasa tor di babu tu ahai nama bayna hai guari. Mana salada tu martubur hajuruan songoni do bayno na opuna. Perlu do si diskusi nonton ya apa yang begitu tahu. Anak aku bayar kan do si raja kan. Panggilan nata bagaimana raja boksu matontona. Dang di si oppu boksu kan. Halo. Raja boksu. Alai di gijang nata bayar oppu martubur. Kani do. Halo. Buasa gabe di toru gabe raja. Anak nama ruangi. Bahasa di toru ni raja imuse. Panajo bang, patur jo bang. Oppo hajuruan. Kaya do yang koi. Bolau marpikira songon. Yan kan siapa tunisan. Di yan keramik bisa benotai di pacet. Nah, moloyen non daboy do parpuri. Molo pikir aku dah. Ala tinggal menempel doang nih. Tinggal menempel doang nih molo sokoni di mana. Baru benon na do kulay do to masalah na sonare asa di bobodian. Ayang boy ngerasa bang, boy do parpuri ya bang ini. Bangunan indukom maju tapi kiri alana di sian noni mana dang pola diboi dang pola malperancah bayar pola na dibo tu si molo na yung mga lengket to ni perlu tahatai mana alai bang napohabay kon dak kolang boy dak cukup polak kita makatai taringot tuguari masalah guar detong kasi pasti may mana alai no bahan na songod dia. Malu songong padrapo siya na mulai siya na pumartuburi mana satu hajukan na tului. Tabay may siyan keramik. Siyan granit. Siya granit man tabay ni diukir mato kay mana non songon na biasa tabereng di songong prasasti mana. Alay molo sa halada tui, anak kubo to man songong di alana kan keramik man badan itugu. Hape surat tonot tamay si oppo sahalada itu kan yang main. Oppo sahalada itu mah surat tonot parisi. Malah hubereng di samo siri mana huruf nai di bawah ini mana stainless.
Stainless mariba ini. Stainless. Arong do special ahli stainless mangkirim abba ini bentuk gabe huruf-huruf anon. Tinggal ditempel hon tubaran ni tugui. Ima opo sahala datu. Alayang gona tuluyan non, mulai sian opo martubur, rajabok suruh hajuruan, sian keramik, sian marmar manotaba ini, sian marmer manotaba ini. Tarsongoni mamolo sahara sian au. Olo bang, baik konsesisionot kan orang warnanya una tok tua hati, mang na bagai terdilun no ni mana berbeda, molo sam marmar pe mana, siano putar aja, siano putar mertubur, satu putar juruan, pak sesuai not taro dohot ni akangon nuain tu keramik non, casi mana berbeda. Berbeda matong imana non, karena kan Molo marmer ibana biasa ada kan marmer hitam do ibana, marmer hitam manotabain, huruf nanon huruf emas, artinya nung di adu warni mana nuaing, adu warni tahe, dung diu kiri mana non, goar-goari baru non dicak mana musai dohot, tinta mas. Tinta ya. Warna emas. Lo. Tampil beda manoni mana. Itu cas manoni berengoni. Alana memang latar belakang di sana marmer hitam. Baru badan itu non nuansa putih. Di mana itu cas manoni berengoni. Ay matong akang asa tabotoro. Alana son padok ni anak ta. Ang gini anak ta si Hebron ay ito na maksud na yung marahati ala kari juli siro anak taon ay kebetulan nama sahay ahli na tuwi ibe nama sahay ni bapa tu berijain katam sodo ba nama sahay jadi pas dui marmer hitam ba tintai mas may mana mama lo halagi tarik si jadi berarti berbeda mana sian badan nuansa putih. Nah, iya. Itu maksudnya dong. Nah, asa boy no tapasahat tuna sida tersongoni do. Jadi molo oputa salah itu berarti sian huruf-huruf stainless memang tempel hono deh. Stainless, tempel, ya. Oh jelaskan molo stainless dan waing. Ba putih maun, putih. Ba mana yang hono nate nuansa putih matongon. Alay ba putih ba mana hono nate hal berbeda dengan keran kinana. Tampil daro noni. Muncul don noni sini warna putih. Iya. Muncul di karida noni. Imato. Jadi asa kaboto nuai kira-kira gambaran sebelum arong lupa nuaing sebelum nyata lupa mana di lapangan. Akhir-akhir taboto tersongoni man non bentuk ni pertandingan puta. Iya, jadi aksesoris molo perlu Europea sama si buahamu sehari-hari ta. Boy pajupang di Medan, rapat manut arsitekta, manut tuhoni tentang keramiki songo dia warnana, dohot kualitasna. Europea no chat sama osir. Roma ho asal sambil mengalapang sit tidak. Minum molo dua minum tua nggak selesai nih nggak masih kok boy ay akang parparabat arong era masukan na ringan kang silamnya kang Jeremy Majo oido akang niba Pak Jeremy Majo masuk online ba orang opuke ko nakinya secara jelas tuita mang na bagay spenggal pemeksanga di bigi akang opu jere akang Pak Jeremy arong boy komentarannya kang komentar ate boleh ate di moderator
nakingan bolo bodi na manang nabatang tuhi warna nabatar. Abotar. Nuansa putih mak, jala memang molosoro pas penon labotar, nah dia manuaing warna nah hera cas mangatad di mana kan tahu tuh nuaing hijau may mana nuek sekeliling na maksudnya kang pukeko, jadi tertari di mana casi mana, tari do maksudnya kang pukeko, moloso bobe pas putih, alai bagi dua nuansa putih mak, tersawini maksudnya kan biasa nuek keramik dan apa lapot terhia di mana era casi mana itu tuh maksudnya itu tadi mana sian sekelilingnya. Oh, alana kan adong don non ahadu warra penyesuaian perkawinan warna batang tubuh na kiku biro kon hindi ba kopikiko stainless sahalada tu bahan stainless digrafir tulisan na birong tari do ka jadi molo akan yang konna martubur raja boksu rajuruan granit hitam. Jadi molo granit hitam memang cocok dope sih. Molo warna putih itu batang tubuh ida. Ngalai molo stainless nggak kurang yang mana non. Jadi asa lebih sesuatu tuh asa tertedi. Lana molo stainless di mana molo diberek sendewi, olo do kabur gedu botar sudi. Karena pembiasan cahaya. Iban orang kon naking penyesuaian warnai bamulubui alai di bamanyan marmer nabagaki. Masa ada yang aikat tulisannya Mas Manuaing. Molo stainless budi ceti. Benar bang. Molo stainless dong budi cet diceti tau, cet minyak. Boy balik nggak sayang. Wayang go dicet dari mana? Nggak sayang kan? Apa ya kita kan Ala ni warna naking dokter soalnya don ni apa anggiku ya daktari dah kan itu kurang jelas. Tari dari anak latar belakang akan nabotar do, sedangkan marubereng di son tuguni kabar ganasing di Samosiron warna gelap do badannya tulisannya stainless tong do tampil tong do emang kontras apalagi kan tubuh natanan cara orang noek kan latar belakang kan putih do putih ini tong do kon mau natumagot do nabirong latar belakangnya sono do bang mau stainless akhirnya kalau mau mana di alam terbuka mana kena matahari do hujan akhirnya mana gabe ke hitam-hitaman do lima molo stainless di alam terbuka akhirnya terjadi mana semacam oksidasi Mengilu dulu mak kira soalnya udah bareng ngau bareng tuguni sinaga tuguni situ orang disokan kira soalnya itu akhirnya mana itu jadi hubereng mana molo latar belakang na nuansa putih di belakang tampil beda dari mana tuksoga be terjadi be oksidasi mana tetap ada tampil beda sian nabotar pikiran takkan alana warna putih numaing stainless kan ini cenderung putih mana saya betul daun tampil beda do tetap ini mana tong alana anak sonon mau setuju kamu udah kata baik keramik gimana sih gornai alai mana berengon terlalu kumuh dang mewah mau tabah ini mana keramik di sini gabe huruf
Nang sesuai mo naman tu rencana tahun naing mulai siang awal. Artinya, nang mendukung may mana tu kemegahan niyaon, kemegahan ni tugon. Molo tabay ni mana siya keramik. Kasi gini, so ni makesan molo siya na mamering at katugu-tugu na kubereng di Samosir dora. Ay molo hapit tabering numaing. Nomen-nomen kalatur ni akka kantor-kantoran. Di alam terbuka kan itu dibayar nuaing. Itu dibayar etong. Jago do, jago. Ya. Ngalai tulisannya kebalga. Iya, angko itong menyesuaikan man daw niya bagtubada ni. Iya. Mula mabalgaho. Mula mabalgaho imanan doon. Dang digabarengon itu badan ni. Ikut disesuaikan besaran skala ni. Tubadan ni dohot besar ni huruf-hurupi. Jadi perlu mamereng ni siya kana na hamatong na mamereng kana dia na isi mahalak na nabu hira-hira besaran huruf itu berapa? Malah bila perlu taparo tu si nawabek hurupi. Alana dak polar garai piga huruf barang ngi opusah halada tu. Ope. Ay piga ng media na. Wanda bang? Piga media na. Kang Now, molo untuk opusah halada tu numain kisaran saya meter mai hali 20 senti. Sia meter hali 20 sentimeter. Sia puluh hali 20 daw. Artinya molo tu lebar na yan ni mana 20 ma. 20 senti. Lebar na. Panjang kali lebar na eh. Panjang na sa dia. Panjang na satu tiyo hera siya meter manuwangi. Tak sampai berapa. Nara nang araw nakingahanay. Namar ahar warni namar ortoroti. Satu rupiah nama saya kapitu doi. Oh, satoru tu gijanggo. Now maksud daw, media ni go ari do na urokon. Di sana ada tu ido ni muma. Media Ay kira na ring do no ini. Molo yan no ring na mulai siya no po partubur doi satu hajuruan natuloy do sino ni. Oh, jadi molo salada tu Garani do ba no nabang di siya non. Olo, molo salada tu gabi dia sama dia. Di badan nai di tubuh nai. Bajo bang. Ay may soni man ni. Oh, Honda tong. Stainless huruf ni mama. Itu kan? Ido maksudna. Dan plat. Ati buke iko. Tahan. Dan plat di si. Dan berarti dang digrafir di mana? Berarti huruf do deh. Huruf mana? Oh, huruf cetak kan, huruf bentuk kan? Oh, lo. Enggak Bahan stainless bang. Mau lu bayar sama stainless may bayar pada sokono. Iya, enggak nih. Jadi andok kan Ido. Nah. Timbul ni. Songona amat tong. Songona ni si picture nene kan? Ola. Aka kami songoni ni. Molo di Geopark atau songoni ni kami di Sumatera Utara. Iya, ada enggak nih? Anggo songoni. Karena obi kena dipikir aku nak king plat di mana di grafir. Kan? Jadi molo plat di grafir di mana memang gawe songoni di mana gawe mengikut tubuh di biasanya. Gawe sama. Ay torui ba ya bang? Imana tulu-tului. Di grafir manoni. Dicek may mana. Di grafir may mana non, kung di grafir
hitam. Dicek mai mana dohot chat mas warna mas Minta mas. Molo huruf di mana tong tinggal deh. Ay, uruk nonok akang opu ke ko. Atar sama dia dong nai, dak cara bebere ngon. Nah, opu salah dah tuon. Sa stainless songo railing di tangga itu nuai ngode bekuruk. Tersongo ni dong nuai. Iya, Biasa dong nuai railing di tangga ini. Tangga stainless. Oh. Warna rak songo ni. Mau relik ni setiap tangga. Maksud tu, ay binoto no spesifikasi ini sus 304 di. Jadi sus 304 anai itu yang maksudnya raku. Maksud ni akang Pak Jeremy railing tangga ini wae songo molo songo ni di warna na. Boy do hera-hera takas jahotan no ni do background namang na ahai Jelas. Enggak bereng. Dalam memang lain nahu bereng na benda husul hocong ni nahu bereng di samo sosok ni. Ayang bola ni. Halo. Halo. Itu jadi akatugu. Songoni mai bain no ang moli sama osir. Huruf timbul Omega. tong gori. Timbul. Molo huruf Jadi timbul di kantor apa songoni do di bain. Di kantor utik kini aktif pa songoni do bain. Duliling. Ay rata-rata destinasi wisata nak soni do. Ay malo dicetan no ni mana likang di. Apalagi di atas keramik. Molo tabay ni mana non siya keramik. Pekerjaan na sulit do mabe keramik huruf di atas di keramik. Karena orang menurut ko ni ay keramik man no latar belakang ni badan ni ditepel hoban na musya itu si keramik. Lepas di. Ngapa sih molo Molo huruf na huruf konon pakai bau dotong di bau do itu badan ni di bor di biser mate ka. iya di biser mai menempel by mana tong maksudnya pukei ko plat doi mana manang huruf timbul. huruf timbul Iro tebalnya timbul. tebal ni huruf Brian non ira-ira 100 sentimeter tebalnya Ya. Molo huruf timbul di mana ngaring gani? timbul datang Ah. no tebal na dang plat Betul. Ya. Ngara boroh. di medan kok songoni Kebetulan aku makarisi soni di son. ay mabang ni magaya ada boro Ay saya dah kurang dia cerita dia tu Pak Jeremy. Je kirip pun mamolo rikari jui horo songoni. Saya diputar do Pak kata yo ni. Apa akhirnya makari song ni do inna. Nah, Ayaw. dipikirak kunakingan plat dibaed digrafir baru dicat mado cat mas manangna cat birong itu biasanya mulu dia paling biru permintaan khusus sungai. Jadi molo plat imana sendadau dengan latar belakang putih. Nah, iya non gabe membias di mana cahayai gabe hirana sorong molo maberek sendadau. Ale molo huruf timbul di mana? Nah, takas detuk terjadi. kaki do ini setiap huruf adong kaki na ima timbul na Iya.
Anong dan non jarak ni siya badan ni pinamak nung kapala 3 cm. Buli. Huruf balok atau huruf balok deh. Arong garuk kian besok contoh nih. Uruk balok mau uruk balok. Pwede ba Kaya di- pasuru siya. Pasuru siya na kere zombie. Ay di dia naik kubain. Dito mana? Nah, malah jadi mau songok kami makareusi presenti detong. Presenti jadi di patri lui. Kalau di patri musuh baru di krom kembali. Alay memang resiko na ulo rotasi ko nih. Ima, Di Chrome, ima siya nakinalay. Alat tak dumagap, nakpinang terjadi oksidasi, kropos na kumimana, tong dumaga kibana, baga, jadi tahad biasa na tong upuke ko, mulong asong ni mana ica bu muse di krom kembali. Nang iseti. Uy. Ya muloro Kadang masuk. Kapang may. Ay, dia tuh si akang Pak Jeremy do apa yang orang di rokok bahasa Krom nai. Ngaheret ternetusan. Berarti tertong do ahli akang Pak Jeremy pada Jakarta di sini. Langsung na di boleh ko ni mana do. Tong di wala Ay, tari ah. sabi na siapa do mana. Ay di manoro tong di mana. Dulu tadi di mana itu siapa di mana lau. Ayo mah anak si Gotom pemain ibu kota itu dong. Marmo cahaya bugas di mana tong. Nah oke yang Sony. Mantap main. Jadi nak kiku begi songon nadong batu alam. Nah di dia nih. Baboy. Bersama sir. Di pinggang lo maksud ni akang oke kalau di pinggang nai karena dong do antara ni contoh jelasan antara ni puta mertubur to puta raja box karena lo pinggang nai maksudnya akang ini kingan do so ni nang puta raja box to puta ajuruan. Oh batu alam di situ. Iya maksudnya. Jadi mau naik turun nih. Natu lantai. Satu toro. Na 2 meteri. Nasa tutori. Museon. Batu alam. Na 2 meteri. Ya. Batu alam may keliling. Molo kelilingnya mana? Pinggiran nan non. Molo itu lului keramik na Margorga Batak dengan Ay nariyahay husulod do songon ni ale pargahuin na. dia. Nyon, na di ban niya bo nyon na turun. Na tulantay. Ay matto mapik. Ay songon do pikir ako bam. Kalau songon ama dokon. Ayala na 3 meter manuwangi. Ay da ngagurang ay ngagurang tu si biaya 2 juta. 2 juta ngagurang tu si. Ni meda kadongan nariyahay sumaretong do pele nga harga din na. 3 meter may. Tangadong madok ko Sonia mapang. HP itu sih do sasaran pandangan. Kemegahan itu gono yang di situ sudah letakkan nak. Ilmu di mana nih? Nah, ima makan. Betul dengar di batu alam. Do. Oh maksudnya kang oke ko batu alam dotong di pinggang no batu alam tung iso ni maksudnya akang. Ido? Berbeda warna dah. Oh berbeda warna teh. Iya. Iso batu alam na songod dia maksudnya kang iso. Kalau di pinggang naik warna batu alam hijau. Warna hijau. Kalau di turunan hijau. Nuansa hijau. Kalau di turunan non si 2 meter netor. Si 2 meter netor warna non di mana? Kehitam-hitaman. Kehitam-hitaman. Saya batu gioki. Halo.
Nah, molo na ito rui hitam nga baga kitong eh. Jadi itro bonafita to gimana berengo. Dora. Ayo kini teh tulisan no danong biar teh. Ka, paro. Tulisan na ron nego pabel ka jawabang. Danong beraon, teh. Kalau songon pada foto dak pelapor lebih surat bi. Kotak-kotak namanya. Ayah ladang arung dikejam. Ah, ya. Kalau kotaknya namanya. Oh, kotak tulisan teh. Di dong, gue tulisan jangan dong bisi. Ya. Pitu namanya teh. Tulisan danong beson. Halo. Alekat tutup habis don nono. Itu habis matang loh bang. Maksud tuh tok seolah-olah danong bioteri dia bion. Holan. Artinya. Iya, betul. Ah. Kalau lagi jangan apa non? Ah, danong tampilan nono. Ya, ngaring gabi. Molo betua alamat tongi keliling bahwa masuk saring-saring betutuk na sudi. Esong na bina masuk. Sorong bina nang masuk tu sibe. Oke, lanjut. Ba, main akang jotong. Padamutnya akang jauh tu danau. Ay tong do muarana bagi tu danau. Bus dio. Baga enggak udah kena minggu nasal. Ku pengen udah kok kita na lima mah kita nawa mah manangkung niku. Ayo, orang baca perkelan dua kang ba. Ay hidup do jum tribena kang ba. Ay na minggu nasal bukan maretong mah. Maretong taringot ke keramik. Kan? Jadi hirok ko na bang si Priska keramik sa meter 20 tadi ke 21.000 tayo na tiking. 110. Eh? 110. 110. Jadi hira sedia mah tu sih, hira 4 juta, enak. Ah. Dia udah kota bah kita menanggung gini ku. Kan? Oh lo sedia benom. Setuju lagi, setuju aku abang Ope setuju do para apa pe setuju do. Bapak Selpa pe setuju. Sedia benom mu baca to. Bah. Akan udah kebulu bagi obat kita berarti 1 juta. Kan ada orang kebisi saat kita pada tengah 2 juta berarti 2 juta nasi setangguh kok berarti 500 behita. Ya. Alay nga ta bapak sama usir musa na saya kan opat tita lay do hala. Berarti tabaniang mah ayo dok kodawa di upasarat tapak na ratos na rimita ayo guguna. Tabba bilang-bilang nga ba tabaniang mah situ ko ni dotok kan. Nah, tabani bapak ni. Dia holam-holam menyemangati nama tok kita. Artinya ba anggoda nih, yakin dawain area kan nggak masuk per Surabaya kan 2 juta kan? Kalau bagabatu nggak masuk sian seperti berapa dosanya per Kota Novan? Bagabatu kan? 2 juta kan? Tambah 500 naik. Tambah 500 naik. Anot tambah mesti sekali mata pitu naik. Kos marwamu nah. Oh, token naik nih mu. Tambah nusa Jakarta kira-kira 10 kan? Boleh gentar kamu jualan ya, sedia mah ya. Tergium mai. Atau boleh mah. Nah, burju-burju do laporan nih saya ada tuh. Nah, lagi ya datang di berberang dia lagi majomur. Sering udah dia nggak ada jarang sang ada marah. Iya. Oh, di pos perwat desin lewang mak. Vektor tergiummu mah ya magu ya mak. Sorry mak, lanjut mak. Ay imat to ngakang Pak Jeremy nerok ni akang pande bedo takang opuke ko ba sanggiat marubani berubah kekeraguan menjadi
optimisme do kenyataan memang bagi boy mah tupa di ujungnya sudi. Enak kesan awal pe unak sampai busuk perancau nina peng. Nah ini anak kang opuke ko solusina basang ginjang mah dipinis. Mangire-ire matutoro tari do maksud nanuaing. Mau lusuk pe. Nah agak lebak ditoru pada pola pakai perancabe itu maksudnya puke ko nuai. Alai baru songon nak kerami kon nuai kan baik komanur sekaligus nu itu unangan non. Ayo lo songon ni habis be songon distilah di teknik nu yang discontinue dengan nggak diproduksi songon ni satu bagi songonian non. Nangi jadi memang sekaligus do manuhoron. Jadi maka kata ya mina saya do takang do tamak tua. Opu Natalia. Semangat ni amak tuai. Ai molo songonau amang. Saya di rumah pacar yang muna. Kamu akka pangarato. Baik kau lanjut teruson minna. Oh, ba kasemangat na din ka mo to. Nasa nga mati awin na mo. Ba? Nasa nga mati awin na. Baik beto anong lo pangiduan pribadi so eksoni. Anong lo nagsesolo biruhana songoni maksape sang amate au. Daku bereng akka dia pangibahan mang dia ka perjuangan ni anak kok kudu perjuangan aku nuai lau mabay pertadani opung namyon anong lu songonit tong dangi jadi nga pula ino korban na songoni tua maktuai alai na bodi di dodor pani di rohana alai baru kita nang step by step ma nanggo niya na pula sipul maju naik tugon na roha hido dangi rohani akang apot Video memang. Ay, sa minggu kepeng itu nang maham ka. Molo ahaya ka putri kurang huboto do ba? Tanga pula konsen autorus na siya mengikuti ay bodo ahnya ka putri dan ay saya dia naik tu toko saya dia naik tu tukang. Boy, Ay na minggu na lalu ngamaretong. Olo nga masuk muset to. Asa taberen do, hera-hera sa dinay mahurang siyo. Oh. Kalau 5 juta na yato nga, masuk 5 juta. Tayang juga bang, tayang juga bang. Melate-mate, kebetulan naking iba pengamak katai dohot panitia nari huta Bapak Nisiapul. Jadi tidak nak kini minggu nasal pukan adong depe hurak tu dalam bapak ni 10 juta naik 125.000 kan. Jadi minggu nasal pu semingguan ngadi pasak mesti 8 juta naik. Jadi artinya sisa mon 6 juta naik kan. Olo. 6 juta sekian naik. Iya, sekitar 6 juta naik. Jadi 7 juta nakang mo 6 juta tu material dia banget deh. Oh, 6 juta naik mak 7 juta nih majo. Alana masih 100 sekian kan. Jadi na beriku mesti ngai jangan lupa detail na asa ditransfer nomor sugut hera-hera 15 juta. Jadi hudak kodo memang boy mai sugut betulan lau jumdo hamian non niku boy mai transferin mersugut 15 juta. Oh, maksud ni pandeta naik tu dia makangon, ubah tukang don. Oh, untuk ubah tukang dong. Olo. Jadi no maksud mersugut transfer mas 15 juta. Lain mungkin 10 juta di untuk pade 5 juta naik mana tahu orang ke keperluan nasing di hutan non. Oh, kalian guna tu toko, hok dobe sekitar 6 juta siaran 6 juta naik matong untuk sampai sonari. Oh iya deh. Jadi mau untuk hepeng ta sampai tu tikion 40 juta walu 5 sada kosong walu sia
40.851.020 rupiah. Jadi kebetulan orang Dyson di bagasa seminggu pengeluaran nate tak transfer. Lana kebetulan waktu pembelian genset tidak tapa keluar dari isian kasih punguat ta 1.700.000 taba ongkirna 100.000 sadawalu. Baru sekalian teman atau hari tupak ang nagati ilumanete na tuhula-ulat tay kagabi tapa keluar be 1.800.000 untuk pembelian genseti dohot na 500.000. Jadi untuk saldona masih naking na 40.850 ada 0.26 lima taringot tu parhepengot ta. Jadi melusong taringot tu parnakim aja buar sahalada tu kan. Kalau nggak saya no berarti kan tim tempel le mana kan di batang tubuh berarti papor do yan nona teh. Abor. Kalahire mamasangi. Anggota teknis satu sidak pula sehat atau ison. Oh itu napas di mana? Napas di mana? Napas di timbul mate ya hai tulisannya teh. Ido timbul. Bodi bor akang Pak Putri. Bodi bor keramiki. Ngai boto alahin waik perbandingan ni nak pula tadi dari mana? Jadi baholan sistem. Ai di bodo nang bodo tu keramik. Molo konkret do mana? Bodi di nabol. Alai molo songoni do nuai. Ba pakai biser di molo melu tau. Jadi songoni do biasa. Nak pula tadi dari noni. Dia nak pula bagaimana gaya itu keramiki. Ama lo halai di sini. Jadi mulu soal lahami songoni pakai kaki nih. Jadi kakinya itu di bawah, dang huruf nih. Iya. Oh ngaruh kaki napak nate. Lolo. Ima sana ba? Itu akan ngamma. Mau lo mga ruji-ruji maju kita nang ngakakput. Jadi kita transfer memersuk 15 juta. Kali itu nuaing berarti 40 juta 200 sekian berarti tinggal mah 25 juta 200 naik deh akang put 25.200 Allah. Berarti molo tanggap maju nuaingi upah tukang karena minus lebih 2 juta naik molo moruin nuaing berarti sekitar 10 juta naik deh. Tarsong ini mah nang gambar besar na joko nakang nakingan tubahan do joko nakang 5 juta baru kekurangan satu toko sekitar 6 juta 100 naik berarti kira-kira 7 juta mate Kira-kira 7 juta. Mau lo tak keluar coba yang secara hitung-hitungan di pikiran ta sian si 20 sian si 25 berarti era tinggal 10 juta 200 kan itu nuaing akang kasaran nama nuaing itu 10 juta 200 berarti mau lo tapasa mesti itu pandit nuaing kekurangan 10 juta berarti kurang mai mana harus Marsaldo mahida naik 1 juta 200 naik 5 rupiah nih jadi omma penotta manur keramik dia segala macam maka kekurangan tersoni marah atekam jadi asa sudah kita bergiat lau mengalui danau nate ka alana gurang naik lebih nuaingo dange era-era soni akaput perhitungan dan nuaing secara garis besarna. Cuman yang istilahnya takhirana dapuk masuk gambaran nih harga nih keramikon. Memang tong dosong nata-hata yang minggu nasal sekitaran harga-harga 110 naik. Dapuk do naik khusus batang. Dapuk. Kalau keramik dari mana budut tong?
Itu teh. Lebih pesawat. Hargai. 80.000 pe molo keramik do unang keramik da. Sedangkan na semi graniti 120 do. Ima ai do kepas do no huruf kuning. Jadi Ako, kalau tak keramik sampai, dari mana? 100 ke bawah, 80.000 ngaman tabi. Itu teh. Kualitas bagus sih. Si ono pulu do to ngapara. Taksio pa pulu. Itu siapa? Hah? Nakanya urok kon. Keramik nata maksuton, keramik untuk dinding. Molo si ono pulu imana, si ono pulu imana, ono pulu hari ono pulu, tulanteri. Jadi Natu dinding. natu badani si sadiai. Kamu lo songoni mana 25 kali 40? 25 kali 40. Songon natu dinding. Masa natu dinding mah. Keramik dah, dan keramik dah. Berarti memotong do PT, mabola do PT 25 nakin. 25 kali 40. 10. Berarti 25. Arong saya ukuran nasi nih. Sampai yang mana nasa cocok ke mana tu siapa 20 boy. 25, 50. Berarti sisa lebih 30 naikkan. Berarti 30 mai buat rasa 30 Pak. Kalau memerlis kiri kanan. Boy. Ay halagi mana tu siapa no teknis na. Artinya nagpala si hatata di soon sa itu teknis. Itu teh. Ano po, ang baru ito si tukang na to si. Itu bang masuk ba Persigotom. Baik nak Kang. Masuk Persigotom niko. Ay si May. May ngati. Pak Sirik Joksan. Oh. Bah. Ay foto profil na lamar sekolah do ka anak tayo ni ba niya Itu. Kopiro amora dia udah tong arti nih. Ano te? Maju parhita nate. Ang gusto ni ba na baro nakarok songon ani ba. Et kindi dia rek kalahon may ngo. Di sigotom di puto nuay ngomang na di pangaratuan nam say. Parto Di Malang do raya. Ayo. Pangaribuan deh. Baga ni narakku dah. Ay hita na baron. Ay sabi no do be cara memakai pinggang pero dia nang net tu sa debe jak ka Priska. Kalau kalau berdesimu. Kalau numayang dia di desa-desa pengalengkap sudah pakaian tidak ada. Ngalengkapi sipatuna, rangselna, song perkota nama nuaing. Nasi kamu di Samosir nuaing. Sesuatu nasutar dari mana? Anak pangula be. Nanganong be. Ya mantap bis. Keluar di mana Pak? Belajar kurang. Ima bidani sa kita. Jadi kalau kita tong na jolo ka markajayang do alay saya mga belajar tinggi. Keluar di mana sih? Kasi ang dia matok sa ono nakka. Sipak kalahi balak semangat belajar na tinggi. Ay so kita na beron. Kami di pejarang. Dia pejarang alay semangat ta untuk berhasil tinggi do. Ido dia terbaik do zaman nuay. Molo ni dia ke pemira no natong nuay. Pasu-pasu ni Tuhan ini dulu semangat ni benuai na tinggi. Ini benda buni dia gitu. Soalnya nak ekspresikan main lagi. Ay molo pikiran do nang ditan. Barang net tu sabi. Di benda baru. Keluar belakangnya deh.
Oh, lu bakal keluar dum saya mana? Kurang dengar sinyal nah. Hah? Paherai na ba ulala siya tatatuwa hon tu juta di Bornginon. Apa la lengkap naked di babuak ka ang duli nakingan tarsong dia ngado kerep polana pas tatu pandai dang na pola na bagin intervensi da masalah tenis dia do tu arsitek ay si bata olo di asabui di tamu na sida so dia apa cipan pertandaan putta dan on na mahurasan waing na balingahate semula on na matopi na berulang-ulang mulala si bahasot takatu aran yang roate audo nuaing muarana sudi Tadi aku bilang banyak banget. Nah aku lakukan. Oke soalnya bisa apa belum? Jer. Sabu jo. Nah, ini di sana seluruh. Jadi, halo saudara. Yup. Jadi kita tengok tudah nih, ate songon nata na minggu na lalu maya bang. Ditekankan maju tuakan janji imani. Asa di pasah sudi baru tasoso manusia katok ribe. Itu teh. Ya kan sian nakaburuta gue arong gue mereka nahurang ade naso pasaton Udah be. nah jadi yang ini bapak disiplin Kata bila mana baju? Enak tahap dia bang. Oke bang, oke. Bakang Pak Jeremy nariahai kang ngamare tong koparan putta kan onolan nama penggambaran keyakinan do harapan baik ketulur rasono pulu jadi mau tabain potensial memberikan sumbangan satu ngasih ini berarti 120 kan Ya, 120. Jadi mau 120 pe dengan ukuran toripe kan nggak sedia bang. 120. Kalkulator. 20. 120 kali, hah? 20 juta. HP mama nggak? Diskon dulu. Hah? 20. Dia bisa dia 10 juta deh. 30. 10 baik mak. Asingnya kan namang alelu bisa nih kan? Jadi isi mah keyakinan di Barokani. Alana memang seiringan dengan waktu mulai bina itu bahana di WAT martabat baru kirim sampai kadang-kadang sampai sebuah tua bang sekretaris nak kirim sedia, kan? Bah, ada gawe soro. Dah lah. Dan di bawah mana tadi dia betul ngamari duduk roh hebengi. Gak lupa kan? Iman udah konotong. Jadi gudang gue alai memang tetap sita ninda buta telepon atong. Bahasa genggengan ini ya bang para maton. Nang bergerak. Bas ya. Yang bergerak. Iya, kan bergerak isu beri. Serius. Iya. Udah ada tong, udah ada. Dadah. Dokter Rida. Alena kikan rencana nanidok mi Pak Jeremy kan untuk nama tongi untuk lobulun nama ikan. Dedok muna terakhir ni. Bahasa kayak bilang terida, nawaro. Terida dok. Bilang terida. Hafal radio mana hafal?
Gulap dulu son. Wah, happy di. Pagi-pagi ho may anak. Dak kursi hamuni lahu screenshot di. Ah, Apa itu? Ukir peda. kirim. Apa itu, Ku? Tadi do. Tadi dah naik bebe ni mana di itu mana. Oh, Bima. Nah, enggak tadi dia sonari be. Ido. Nama saudara Bapak Silpa. Jaringan deh naking. Itu teh. Jaringan. Dia naking baru kena bang, naking na ulau nada ti doy. Oh lo, untuk lo bulu na matongi. Soalnya terencana homi. Nedok menaking na try roni. Jadi na udok, kan dari minggu lalu nggak tahatai. Berarti ada 4 juta. HP si sana 2 juta naik dikaskan. Lagi bang dari minggu lalu. Tidak. Berarti 2 juta naik masih siahan. Waktu ini dah dong udah pernah masuk. HP masuk masa si jurung 2 juta. Banyak cukup kan? Ngeterbuat war keramik sudi kan? Dangi itu kan nah. Ido dah, ido. Memang go keramnya tong memang kon ahon na nama mingguan yan. Kau dikirim nama ikan. Dangi Pak Evelyn. Baka. Maksud tu mula keramik kan kau kiriman na nama mingguan. Minggu bersugut. Nak pula sugut, ada silasan ni memang dari dabu. Ba ilo so nero kang opu kay ko nakingan. Bolo piting bahasa Arab pita tua aja in nakang hiro nangi. Ba terboy do nang ahot ta kirimot ta somoni. Hepeng na do maksudnya kang mangnadia do. Keramik memet to. Bas kalian memang lo itu keramik gua sih itu malah yang liano. Ay ngapak na tayo tanam sa inyo ni nomor 25 ko jo. Oh. Bahasa bi. Ayo. Memang kita pakai. Rodin. Pagugubin tayang na. Manang na jolo khusus batang tubuh hijau ate ulang jolo colante. Ya itu dah urukun. Tu batang tubuh maju fokus. Asabui dibuka stigeri. Alana stigeri kan lalawak kerejo sa gijang gue. Ya molo di lantai kan tak pala perlu mas steger kan? Iyalah. Tupi saya 5 drop istilah na keramik ikan. Drop maju contohnya khusus batang tubuh. Kan orang idok kena bak sipris kan area orang golongan na per 3 keramik. Dang na dong aku obe ya. Masalah jonok tu sodo. Oh, na juro tu zero. Ay mo lihat tong dia hana betul tenang di son. Ay hay di ujung nama ada ba? Kot daerah tu tadi Merawan nama. Tengah kita do penosan utusan ngarang mukit kan. Tinoma imana di Pakam Tanjung Merawai itu buat ton keramik. Dang liwa amplas betu son. Kami kan di daerah Penat Johan. Ya mungkin sebenarnya coba. Ayo kan? Jeremy, sabu jawi ya. Ay ben na urok kon ay kastay rak cukup do behora tu si bang.
Kami hira-hira hurak sedia. So mga bahas jadi na mari ambil masudi. Ala nomor suwat na bakirimon naman untuk padday kan so nang sinalonay. Nah, menurut Paretohon ni abang, sedia na tu keramiki. Molo so sinarhay na sa tayo pa marupa Puke ko. Ape Juta. Apa? Daw molo sa tu hay to masuk na tu pelataran ni sudah tuangkai. Bana orok ko na to nga bang. Kataring tu ahay do no aeng stegeray. Urak saga busuk minna kan. Ada ko perancangi. Olo perancay. Perancai unak sanga busuk kan. Berarti kon atau makirimon keramik asabu dipasak mulai sa gijang. Kan itu nai. Olo. Akhir-akhir abu do pasangannya lagi na sa gijak tutoro. Ay meda. Nang lucu di mana non? Tahap di mana imu? Nah, Lu sa gijang ate. Ko satoro na tu gijang mo. Ay, molo keramik dok Kang, iko sator tu gijang doi. Baik, itu tong na lokai logika na. Ay na masyopad do no ay sator du gijak kan. Ala rakor do pe mana mo. Dulu. Ay, sedia tahera kotu sin waeng ngolo la batang tu bomba tu waeng mulai sa pelataran satu gijak sedia era ito kono say oba juta na Kang do. Ropa Na minggu na lalu hatay hawo itong ngatok kami o 4 juta. Mulai sedia. Mulai sedia Batang Kang. tubuhi ba jo? Alay memang dang tare itong batu alam keramik gue sudah ada ya bang. Ido. Putri deh. Ido keramik. Nah, Dan bosona madok da. Sah matu pelataran itu buat keramik. Mulu batu alami ando buiba perpudi, ana perpudi ngari to ori mana. Mulu satu hari dia itu maju bang, langsung dia sedia kebaran. Kagabe sono mazaba mejo lah ali-alina. Mulu 110 sonari ngata patibo na masih 110 kan? Kan ya? 110 saya apa padok ni persamo saya dapat 20. Mulu 100 meter doi mana? Mulu 110 1 juta rupiah. 100 meter. Baik dah kali 10 saya 110 juta. Mulu 20.000 di mana? 20 juta doh. Enak nga bang, nalupa do hita, dakta sukut tau sedia 20.000. Mungkin tahun 2010 lebih. Gimana kalau hubungan tu balai, mana hubungan nak si 110. Mulu 110 lah, mulu keramik do dah. Kalau mulu keramik. Mulu 110, ima coba juta. Lah, tu coba juta kan nak tu badan ni. Kalau tu tiang ni letongi. Oh itu teh, mulu sudi, mulu satu pelataran. Dia mulu soal tu badan ni be, daksa hati nasai. Baik 3 meter macam ahli jemput. Pak Put sana mulai sana ring ni. Satu jabu-jabu lagi jangan. 3 meter meh. Sian dia na bang di atas ni 10 meter do sada komonomi do. Ma ring ni hanya putih warna putih kan arong. Mulai tadi matong itu kan satu gijang keramik. Ba di atas di batu alam makan 5,5 meter mak. 5,5 kali sedia iwadu. Ali opak menjatuh keliling perjulukan. Hah? Ali opak menjatuh perjulu. Babu yado mesti dikali opak mesti non ya. Ada baik mak. Oke. 5,5 kedah 22 meter. Opak meter 22 meter. 17 meter dorai. Hah? Kali ya? 22. 22 meter. 22 kali 110. 2 juta sekian do kan?
Tidak, Oh, Ima. 2.400.000. 2.400.000. 2.402.000. 2.420.000. 20.000, ya. 2.420.000. Jadi molo sa do mana tu jangan non. Tujuh bubataki rumah-rumah nai. Bisikan anong rencana tema baik keramik tong. Alai keramik nageleng-geleng kan orang nageleng-geleng. Si 3 senti kita hek. Tergantung dia, rong na 5, rong na 10. Ima na 5 maju tonton nama ben anai kan. Atak nai asa gaben nabirong di bain saya rana aha. Mungkin 1 sio 4 juta. Ini tong. Ai pilak sah tidak. Ya taruh masih 3 meter. Taruh 1 meter. Taruh masih 3 meter. May mana ba kay makasarna. Tawa no 4 juta. Gabi 25 meter maju sudah taruh Pak. Saru perganakan 2.750.000. Baru Ahmad tong lantai. Ima lantai nak mah 100 meter ban. Sudah. Basina na bang 100 sudah. Jadi itu. Kadang orang bisa 10 di 10. Olo do pe dinding ngahana ida bah. Justru ini memang. Ban majo 120 meter mah ban. Dindingnya 20 kotak mah. Ai asli ne do apuke ko naking di gabi 8 meter do kan nang jadi 12 sesuai arsitek na kan. Emang kan 2 meter deh coba. Bali rumah aja. Walu ono pulau Pak teh. Makanya tetap baik mah 10 meter. 10 100. Kan? 100 tambah mana kena di dindingnya yang ada. 20 cm deh kan. Ya mau 40 mana bagi 2 keramik. Kan itu? 10 walu bagi 2. 5 aja. Opak menangi kan? Kalau bagi 2 maksudnya abang? Olah. 16. Gak bisa 16 meter masuk deh. Nah, bayar 120 meter. Ada 110. Ada jadi mana? Ini tong berapa mana yang lebih ahana? 10.200. Hah? 10.200. Tambah 4 juta. Sepuluh itu sekian kan? 3 juta masuk bayar abang. Hah? Enakin 2, sekian deh. 3 juta. Berarti 16 juta sekian kan itu? 16 juta. Nah, karena orang dobe pengi sautik naik. Mulut tabu kerami itu perongan no mendesak tukak sautik nggak beri serah kamu sih. Ayo kan? Iya. Berarti saya mengangkat. Masih anu hepeng nasi sasi 20 itu nak gimana? Enggak kalau 10 ketutup tak kan? Kan itu? 15 matok kiri masuk. Sisa mah 25. Sisa mah 25 sekian. Berarti apa di keluar rumah itu keramik orang masih saya pengen sekitar 2 juta sekian kan itu? Tidak, 2 juta. Mahal tuh. Sekaligus sebaik tuh makeramihin. Ayat dong dobe akang Priska ahat tu toko na di hutan mana ngate akang Halo, di utak. akang Yang mana? Memang sisa 2 juta sudah. Orang juta naik dan orang juta sisa 2 juta naik. Perlu jadi emang kiri. itu ahar beka. Padi. Tu tukang dobe tu pande dobe. Alah we. Olah tu padi ke belai mana? Enang keluar do akang opuke ko. Tunggu apa sih ada orang jaringan bisa. Kan di dokon akang i. Molo neng manor karani kita bahasa roa tu dan ninna. Maksudnya sesuai sudah gabari dora maksudnya. Abe dokon akang putri beko kirim hotel nama mingguan. Odo tong nuai. Itu memang alay napasti atong istilah. Ngamen desak sakutan nuai ngate. Juli telepon mah sudah di huda. Abatu toho na nya kang opuke ko ya sarapi tamaraha.
Ate, Mengelulu ya teh. mangalului sesuai tong do ta hamu se. Arana lebih ahro ber saro siap kangi lebih mungkin detail otson ni naga Anggo jan sa era anggo sa Net puto nga pusat to. pasti desa aki ba. Lana nga mulo taber siap puto nga saya kan tinggal makrami nama. Ore batak sama jorong lo beda si ahun lagi alana ma pelataran ini pialai pelataran ada kata sekali Jangko sanggijan itu perjolo baru itu pelataran. Maksudnya daw ka molo pelataran ini struktur di Ah, pelataran ini lo. ay di pasay mana no ni datuk na bagi finish keramik do bei maksudnya berupa struktur do tongi kekuatan niya hod do nangi bei tibun baru di plester kasar itu orang ini di baru no itu masuk maksudnya. Itu keramik maksudnya. sanggi Jadi molo di paling kedua pelataran yan no, berarti kan nggak bongkar peranca, kan itu. Di situ mana yang tiang ni perancai. Ido di pelataran ini bang. Jolo selesai itu sang gijak sudi, baru main pelataran. Asal bongkar di payas memang san bagian-bagian haus segala macam kan itu tuh. Jadi itu nasang gijang itu dong dia perjulu. Di situ orang mereka tidak punya di mana itu orang teh situ tuh tiang itu yang 30 tiang ini wangi kan. pas lupa itu Jolo selesai masang gijang gimana, baru tutoru. Bongkar masuk narok ni anggini bapar Jakarta, saya bongkar mah peranca sudah habis bersih. Tinggal di toro lagi main. Tak perlu beperanca. Molotuk pe. itu udah Jadi molotuk pe buat alami, dan boy sa hati mana jolo selesai pe di toro mana di pelataran ni, nggak boy masang batu ala pakai meja pe boy. Jadi to pakai meja dipakai kalau meja ahana. Tak perlu masalah. Ya, berarti keramik ini ya hema jona yang perlu teh saya teh rumah bataki do keramik batang tubuh ya teh alai mereka sekaligus nama ya teh Saling mengangkut. nah saya mengangkut Usul sinama sahay pakai usul sina minggu na lewat atau marodok kayak alam mo dinadongan yan no ni daktara harohama bagu ya mga erong do pehepek tal memang nasoroh do kanino 30 sekian juta naik. Tadi na maksud tuh nih dok konakang oke kalau kak Priska adigan neng belanja sa bolo ahasar waktu mir ninna maksud tuh bayang guna mendesak na mingguan itu tong minggu na tong may kupasang unay nga saya digijang. Oh, lo maksud tuh ay kaso na niya kang ngopuke ko sa tabo to tong madokon ay lang nabo niya kulat sa halak ko lamang na dua halak marahom bang natulu halak taksoni man waingon asa wilam klopi mana belanja sekian badong si ay lang bolo sa tabi daw mo sa halak si majujung doon no mamikiri hurang dua hana olo do bolo tabas si majujung ni kadongan ba ngalam klop nangi alanan waing so unay badu keramik masalah ukuran dia beda keramik nah di rumah-rumah Batak na gijang batang tubuh lain lebih warna baru batu alam monodabok do mana muse na marles-les ay marles-les karena udah digambari Batak-Bataki ulos Bataki monodabok do be lamdinggan ada boleh sudah abot asal keputusan di lapangan ini maksud tuh di Pakoi mang nasong dia sa lima drop may mana so perhitungan yakang nuay do pelataran do trap ni tangga do dinding ni tangga masalah kurang ngarabot masalah warna musik itu maksud tuh ada baru yakang Pak Jeremy Pak Jeremy Suara Pak Ay kan nakikan asal sekaligus do diangkat. Itu maksudnya kan? Nah, memang ada dua sisi keuntungan. Keuntungan atau dihita kos pengangkutan berkurang satu. Kalau bagi bagian-bagian kan, kalau misalnya orang tu batang tubuh
Tahu berarti gara museum kos ni tu pelataran kan. Jadi mulu sekaligus memang ya dengan dialih naking kan nata pakai ate banget ya Pak abang persikasian kasih juga berjulu kan. Olo, itu tong. Nah. Iya na tahatai na minggu na liwat mata baik. Nah, Opsi na gimana masuna. udokon ba mulu memang do tanon opunisi keiko marah mamereng elam dengan Olo, vektor dieksekusi mah langsung kan. iya. Masuk BMC Puke ko iya. Nama Masuk BMC Puke Persamosir. nama nga do nakingan itu lantai tulu. Itu. Tidak maksud totong. Jadi akhirnya nomor tukar pikiran dunuaing alana mendesak masuk nedoknya ke putri. Jadi dok konak kang opuke konak kingan mau lalu waktuku tinggal yang tumidan asabui sekali bilang kita alana mungkin akan ini lebih mendetail dunuaing masalah tu son. Jadi saya sekali bani kalau sekalian saya belanja mana boleh sesuai sudi warna dohot ukurannya ini maksud tuakang. Olo, so makatay pero si ketuai. Jadi saya diteleponi mana non Aztec na kan. Mana nagawi hari Selasa mo narabu pe asabui roba pak siya kanan. Belum ada keputusan sugut. Diteleponi mana sugut? Perparapat para Samosir. Roba mana hari Selasa kan? Hari Selasa mata itu selesai. Sekalian mah telepon ala abang Pak Ahai Pak Natalie. Nama gendong nenok naselian. Nak bulu ni. Hah? Kan bodo manggendong nenai. Ongkos maksudnya. Sorry anu kos. Taringan tu pengangkutan ini kan alamang gendong gimana lebih murah. Olo, boy mah. Makatay pero sugut tu bayan. Ay 24 jok tadi jokku pre kan. Kamu tuh nakarijo. Berarti hari kepastian na opuke ko mau waktu nate. Jadi masuk nadung-nadung keputusan sugut di son. Memang katay. Itelepon mah inon aparani ba Persamosir. Mana nasa Roy, mana Selasa, mana buah Selasa mana di belajar kan itu. Ada baru hira-hira, mana nasuku lakamro langsung. Jomar happy mu. Bang, gimana do ison sudi itu ya kita dari mana ke di jalan di Medan Baru. Gendeli Kerdang, pula sanksi urat di mana di zona. Benai ko dia di lantai 5 nomor bedami. Asal langsung eksekusi hari Selasa. Bulus. Iyo. Una pagudak ku tapi kiri na ama. Amat do dia. Ola muncul kerami hidi dia kadongan idang tergiur kamu tidak. Ola berkira di mana dibuka perancak roh. Tak keluar nasa dompet ini. Ano lagi majomur do biao. Meeting do PHP hari udan. Waduh. Oke, lanjut Bang. Hah? Enak songo bapak udah puse panya perpagaba tu telepon mang. Orang samang siap namang siap bapak sehat. Aing ngasap ke motor round ni, tang botin nang udah mau 30 juta na mana. Itu kan. Bayak koma. Gabe martanga pu di mana soon karangan sikit di Ruham. Tangga pudi daw, tang botin nang udah mon. Motor daw na. Wa masih Ayo. Jadi untuk sama anon dalam minggu nu telepon pe mana? Perbaga batu. Tadi lu pernah saya itu Bapak Sil, Pak. Jadi ngau jalan natari nomorna. Kagurang dupe asa di telepon mana alat naburu kan? Pe mana ahana. Naburu alat udah arong dupe tong disiak ka anggini besiridunan ka anggina. Fredo kan? Pe mana markor di tusan. Anggo mana luar biasa di. Oke nairo lo bisa di mana? Tahu nama saya lo kan? Itu. Tapi nggak 5 juta dari mana kan? Lu nggak be 5 juta. 5 juta. Itu. Keras boy nih. Niat di mana tuh son memang
masalah rohani do tikina huta imakata di mana dah ido imana do kan las rohku mangide mo kana foto ini mana do buri bekam konon di zaman nami dan buhu bekam sono bay ne mana do Di malam-malamin na bang. ha Bikin na malamin na makatay malam-malami. buri bekam sono las rohku zaman nami dan buhu dapat tami person hasadan ni rohan ne mana do ini na pala sanksi ang gudai ima sinama sahay anggia na martelepon malami na so masuk ahay na mauli masuk motor bay per Jakarta na malam-malam orang-orang si hope te Apa bayar sa mana to? apara ni basyaro pe mang O pukei ko pedang pasisi. iro hitaru siate tiburu semangat nih ang gudai do nasala do hitat tung ujui dan langsung di mana dapat koordinator di daerah Pekanbaru. Di mana di siang. Gudahan tadi. Jalan mana pe tu aha sering do tu duri. Duduri. Orang du kubun sih kan. Perkara tadi itu sih. Jadi ima kesepakatan na minggu na lewat mata ulahon. Ya. Lanjut memu. Lanjut mau nak pola segatung da may hita. Oke, lanjut. Nah, istilahnya kasong nama sahay. Na tumagod do hita. Kung gatung di bangunan, molo tu penon marpangirit tu hita tong kita da masalah molo hurak penon ahi paima heto ngaha. Dak sudah jol mama boto ay molo bangunan do gatung. Sudah persikotum aha maboto sudah persitarik dak. Nata. Baik matong akak Priska, lak dibigi akak persamo si Dora. Bahasa sehat makangi. Maksud tu alam mengamen desa kok keramikon, sesuai do pakate otta. Asa boy do disesuai on aktuon. Boy anggia punya tikinya kangi rotumi dan jadi asa boy sekalian belanja sekalian dikirim pema langsung klop di keramik. Dia kan mendetail nuai. Lebih kang maksud itu masalah ukuran warna segala macam masa matching gimana? Tidak tahu waktunya kang. Boleh di monitor kang. Oke kalau naik saya mau sih rekam. Oh. Una pula sanksi ko waktu di mana? Siap di mana ya? Dagi sanksi onom. Justru hita ro siapa tawaro ini masalah na. Gimana? So polo di. Ang atar boto nakingan, di dokon nakakucina nakingan. Unang gatung di bangunan, mau tung gatung penway ngo mangilik mahitan non agak terlebat tu. Ang atar boy no yang taturut ni, no yang mang natung dia. Ang miling dapat dia mah persema mah. Agak ada mana hitung-hitungan na. Jebet ko mangilik no hitan non agak lebat tu titik-titik. Atar sore datang maksud ni. Ya mulu kali-kali kurang-kurang besisan noni kurang. Nak pula kurang bekurangi tu waktu kangi. Tu bangunan nggak selesai. Kan itu tuh masalah anak. Tapi tergantung bangunan non. Wah. Roman non siapa isi do. Peperan si maju nasan sarindak. Ida mak. Warun na. Parata jauh nainan. Ditanda lebih akak seberis kan ingon. Ayo pun ni siapa non indah musim memadok nak seberis kate. Arep begitu dong. Dok siya harus si marga bahasa ribu si jentor. Baik motor si jen. Jadi anak kedok ni akak kesehatan ni akang bersogo tasabu di boto akang opukeko. Tabu di telepon mesin non opukeko. Sogo makatayo ro Pak Selpa. Nah, pagi-pagi lah aku telepon pe mana sarotu son torro deh walau telepon. Jadi manur arsitek mau kepastian. Jadi pasti ada waktu telepon mempersamosir. Asal hati mana saran. Ini udah. Ini mau rasa. Lanjut. Bahira ini mah ulala. Arong lebih warna sari ini si masuk siap kita. Dan arong be hola nama hola si palas roan yang kena rejim merjum nama. Ini sebab kita. Ayo. Sarung dewan nasihat di mana turut tayang. Olo
akang selama mangulan mengakang di huri ka bigali na botas para roha. Banga bigani ba Tiap tahun nanti. tap 5 hari. Awal lima hari. 5 tahun. Tap produk pa 5 tahun na lew nari Desember. Ay, kan berasal sari orang main ngopak katayo no para roha. Unang maju tapadu asarong natong hansurungat siya nakadongat tanasing. Nangi alana manuay kelompok pemikir kan berarti tuturong ketok kepala seroha manang na so dia benon abang perparawa no mengatur pun. Molo si pala kapay yang dia arong doyan non. Di pala Boleh itu ba mengatur riba. tang tiki di ulah bulun ini, di ulah bulun. Mana tuh baju kamu sudah kena nomor jumi nasali dengan dari siman no, mas pala serohana. Wah, dengar di bang. Berarti si tombol mati. Mangiol Si man tombol non akaksel pa. Mangiol man non akaksel pa doli. Oke. Arong nabi akang parsamosir, akang. Pas. Oke. Ngaira nakyan di boto akang main ngaka ending di bakka tayo ni nakyan eh. Julo makatay na do kaksbriska do kedua do tak arsitek asa di rilit waktu mangnadiga buyak kang sehat makang di samosir. Oke, yang dia oke. Oke lagi. Asa boy kalau mano sekalian non sekali belanja. Tolong dia lo. Pak Evelyn ko siap mau tong. Saya bodohnya sampai suratmu kopi. Suratmu. Tura. Persadaria non. Ini udah persadaria nih. Wah, naka. Jadi, ada lebih kak perperabat. Tadi nama orang siapa? Oh, itu ti. Wah, aboy. Kasih puli. Taujungi per Jumot tabor nginojo. Tahu ya? Oke, yang dia oke. Tahu di mana dia minggu lalu. Las moderatornya mah mengujungi utangin. Kamu kapanguluy mak. Ate akang persamosir. Sanon nama kang. Terganggu. Ima lanjut mak. Oh. Tole taujungi ma jumta di bornginon tabasala rohatta martang yang meta. Debata amanami nahu mokopami hajol maon. Tuhan Yesus Kristus nabaluah kami sian haduson nami. Ngoliate dohut puji-pujian di pasah rohanami tuadobamu Tuhan. Olan asidot tolong mudo natok tong mermudu-mudu kami mangudut lakanami buri behami marahi pason sahat tu partikenon boy kami pajupang buhi atik pe melalui jum kami na masih hulongan na marah-maranggi disada sakak nami na lao mabain partaddan yapung nami na sumaralo tulo moniruham. Tuhan debata amanami nunga gudang huatai hami nagabi pola dinalao padimudimun lao patupahon partadani opung nami makoromay Tuhan di rohanami lam patuguhon haporsion nami tuho lam padipotson parsauran nami di hami nama maranggi tujulan nyarion. Si patagang guru kami ya Tuhan di siharungan nami di materi nami
na so mencukupi di rohanami o Tuhan. Alai di rohanami Tuhan, namora doho suksuk do pasu-pasu si pasatommo Tuhami, unang los kami ganggu, lehom marohari pos ni rohari hami tujulan narion, asang giat, boi hupasipak kami, pertadanya pung nami, satu akkaulaun adat, na sumaralo tulong moniruham. Nalau pihak mahami di pudungan nami dia pada pertikian ono Tuhan upasatami daging aktor dinami tu adupamu pada usia kami akka tahi-tahi ini perjahat o Tuhan bui dubi hami dungo di hari mersugut di hari naneng lehonom dubi Tuhami di nama nguduti akka sulon nami hami Tuhan di akka dongan nami hanggi nami uparannya punami mulu tunga dong akka di bagasa persahiton upasatami nasida tu adupamu Toktong tangan-tangan iring-iring na sida pamalu makasahit o Tuhan. Songoni dia ka dongan nami di puparnya punami o pusala datu. Monotunga dong o Tuhan nagali di alanya kasitaonon di perekonomian o Tuhan. Patu duo dalan ni ngodu-ngodu asa do pakyon na sida di na manguduti akka panggumitam ni ngoduna. Ubo Tuhami o Tuhan. Perdusan gurang dohami. Urasi kami sakka duson nami asa tukta maro bihami haboran ni pasupasum. Ului ma tangyang dot elemot Tuhan marti anakmu Yesus Kristus marpangiduak kami tu adupamu. Amin. Amin. Oras. Oras. Horas mati.